Modia Sorkar ti anghi Mizoram Sorkar thar hian ti ve se kan du angem huna kolvom officer corrupt te pension lui tirna atan ministry te kar khat chunga an ming thelut vek turati anni thuma he thu hi December ni ruksang ni somba kwa mi to ani a meni somthum pakhat sang ni sompa kwa a Modia Sorkar apianga tharuk an Sorkar nuwa an malak na anghian Mizoram Sorkar hian malave ta se kan du in kan ngamangem December ni ruksang ni sompakwa Narendra Modi kai shwai Sorkar chuan Sorkar lai pui hnuaya ministry somli panga zetle government body shangshanga officer na thok chalo le lebruk chingte non performing and corrupt officers chanchin kim changjia na thelu thwai turin atia hi pensiona chwalui tir anni theina tura sha tir na ani The Department of Personnel and Training DOPT chuan December ni sang ni sompakwa khan ministry le government body somli zetne na lekha pe in shatir na ati chwaka he lekha hi reminder immediate a chin che ani shatir na muzinga hian NITI ayok Ministry of Agriculture Finance Human Resources Development le Law Department po antelani Department of Personnel and Training in Asoidan chuan he an lekha hi December ni som pathum sang ni som pakko zirtom ni emo a ayama a emo an chana thelut vek tura shatiran ni Department of Personnel and Training hian tharuk vel kalto June thla khan Ministry zongzonga an hnuaya thok officer lebruk ching le an na thok chadu lo le tangkai lo deadwood zongzong te chu pension lui tir an ni theina turin an ming thelut vek turin alo shatir to he shatir na DOPT changa thon chwa hi ministry le government bodies shranga changin mishing ming thelu hi ti khotlai le bo zui chat ani lawa wangin shat non tirani senior officer adim law Ministry of Finance chuan June ni som pakhat sang ni som pakwa khan Income Tax Department hnuaya thok Senior IRS som pani rwal te chu thamna lebruk na hausak lutuk le chan shanga wangin fundamental rules to chanin aban lui tira heng mi te ma po hian rule 56J mang thau hian heng senior officer te hi chwa ani to bok MN Kumar IAS K Narashim Ha IAS Mayank Sil Johan IPS Rajkumar Dewagan Sorkar sha du chu DOPT changa ministry te ne na le khathon chho in sha ta du chu heng officer ming hliau le rin hlel kai te hian cholve engzat nge an lak to an laka eng ang shem na nge lek ko ani to ti te an tho chungin an din hun en thli thlai ani to dan ba ka an risel na acha em ti te chu chuan an hnai na twar em ti te na thok chun zom zel turin an la tangkai zel angem rin tlakin an la thok the ngem ti ba ka an in le lo din hun kim changte danin aphallo annu pui fanau te zinga sumdong an omem ti te hrichiang vek turin atiani corruption in huna chang turani lo Narendra Modi kai shwai BJP le atho puiten kumin kumlai hola general election anhena anchan nu meni somthum sang ni sompakwa zandar saria Rashtrapati Bhavana Prime Minister atana avoi ni na tan Narendra Modi laglu ani nu a thu thar thedar tu te na asoi masak ber jinga mi chu ramle me puite ma sona tak tak thlen turin corruption free atrul thu asoyani kha hemi wanghian Modi Sorkar hian eiruk na le hlim thlet na laka fi hlim lawashiat officer tele an na tuina le tangkai na nei lo na thok chapai lo te chunga za ngai na le khongai na chete ma lan tir atum lawa wangin heng ho hi arang the angbera ramle mi puite tan pui an khoi zel thelo na tura an chwa theina turin kongzau taka hunsak ani ngal bok Independence Day thucha August ni sompanga sang ni sompakwa khan Prime Minister Narendra Modi hian athu soijinga corruption bauna tura Sorkar malak na shang asoinon le a kan Sorkar masakum nga chungin Sorkar na thok nuam tol tam tak kan ban tira Sorkarin mi pui rong abol na konga corruption wai bauna tura mishing nok sakte chu pon lama the chwa an pon thwa til tir ngau tura ni ramle mi puite hian heng mi te na tho hi kan mamo lo Prime Minister Narendra Modi chuan ati ani kumnga aya ni za h lel ro lwa puya Mizoram hi a in pe to tak takem le anei tu mizo ten du kan thlanga thutluk na kan siama keimania om thil thajok du nalama rin om takin vote kan thla kani kha namhwai sen chu kan ninge ya
kan thil ti hi kan ri chiangem aman kan pe chhun zom zel ngam tak tak angem sarkar tharapianga kan ai o ro rel tu turata na kan thante chuan voina tanghian ro rel na do kan an kil chan don ta a vote thak tu te chuan mizo ni na dikna le rin omna te chu huai sen takin kan lan chwa tira nama min tin tu pathian po hi alom ve nge yang ma se mitin an chung ro rel tu te thu thu in om ro se pathian thu lovin tu ma ro rel tu an om si lo ro rel tu om te hi pathian ruwa tan ni ti thu manga pathian chi bai buk tu te kan ni chhun zom angai dona kan in payem le Mizoram Chief Minister Parukna Pulal Duhoma chuan laklu ani chawlain akai shrai sarkarin niza chunga ati tura puanga eiruk na do turin min sombok zoram angor nginga mi pui thinlunga be seina po asang zwa sau kan ti thei hial ome heti la hian anma ni ngei tan po thang mai achang ve pal thei tho bokang mizo mi pui be seina akhat thil thazok du na in a hne mek te hian khunge kan thlen chin tur ti hi kanin zo thar theu po achul thei ome heni za hi kumnga ro rel na kan lo sha to chin ti aya mizo te ta na hunmal som le du om zok ni nge se ti hi zoram mangai tu te chong china ani vekin karing ani thei boka bulchan na tha mu turin sarkar lam chu a in pe to ni in alanga mi puilam abiek takin sarkar na thok te in huam na chin po shiat achak oma mani thavin lo chang meila nakin loka hian kan zongang lawani ti thu te hi arile mai pal siang ti hi lo om dewani ni za hlotlin na hi mizoram le nam hlotlin na ani thei rualin ZPM than lai tu lek fanga po achang pal ve thei bokang athang tu mi pui kan ni a kan zawa hian kan hlo cham arem lo ZPM kani ti tu tingat phei chu indang lam turani ti na ani in lam na sasia in chunga hian Christian te pathian thik thu po hi achha deuh bik be seila chu tiangin mi pui te po hlemhlet na in keima ani le kan kyanga mi te a mun achan arem lo tlanga pathian mal som tla kan ni vek angai ti na ni chu kumnga thami manga mal som kan ni chhun zom nge be seila kan chief minister thu soite ba ka akai shwai sarkar laka kan be seina te chu kan in shat pui veka shilnon ngai kan omlo kan sha a lo chamani po in kan shele vek thawang pathian ti lawa kan lal du om ni chhaumekin kan manifesto te hlotling se an du awangin mi puin min votling ani ati khan amale a thopui te mo phurna a hre chiang hle ti atar lang nge yang nep thei an ni lo ni e a thopui te laka kan be sei po a hniam bik chuang lawa atil lawa na tha thok zo thei bik lo tur mi pui te ne na an thlan la chief minister le pathian laka anrin om vek tur ani hei hi anma ania be se na sang tak nei tu anin tiam na mizo mi pui te laka anrin om na tur ani boka bul an tran thar fo na tur le an hlotlin na tur po ani ang kan zol nei ten kan ramta na thil tha puan tur an don hlei thei mang lo lai hian kan mahun kumnga chunga ro min rel sak tu tur te le an kyanga thru a aven pui na thok tu tur zong zong te hi kan mizoram le nam te ta na pathian man ro du om ni thar fo turin du sakna kalana kan zawaya be seina po ani nge in karing kumnga kalta chung khan na ka thok lo nia in sha ni chuan min vo to su na ka thok nia in sha ani chawin min vo ro u ti thu soi tu Arvind Kejriwal le heta hi ka oma lalpa ma le asyak thi ama hian min sel te ule tu bong pa nge ka chu sak ngai tu sabeng tung nge ka chu sak ngai tu nge ka bum to ngai tu nge ka ti du da ngai ka miti del turin tu laka nge thamna kalak ngai ka rul le ve kang cheu ti tu Israel telal Samuel ate ang shwai tu tha cha ka tui hal mizo hi bum chi ani to lo hetiang zo na hi min zo ta kan chan na alung oi thei tura na tha thok ngei turin ZPM Sorkar hi kan be seya kan thlir don ani pathian zara kan damanga kumsang ni somni paryata kan zawain ro rel na dik fiana kan ma chon le cheu be seyang o kan chief minister berin NGO le kaushan te troi om na kan ngen ei ruk na hi kan zawain idotla ngang o tia somna asyam ngam hi aropuya Nehemiah Jerusalem kuldin tharle na atho don laya ithawang ukhai idin te takang u ati tinen po khan kan khovela zirin adang lam lutuk lo tura ngaila kan ni na le din huna zirzela kan kutti chakin he na tha thok tur hian in buat seila
tuma inral ban thei ani lawang kan thurin le in nga na bible hi kewila nima sela keizongin pathian chi na awangin chutiang chuan kativelo tingam midik le hwai sen mithiam angai na sia hu u soichat kan ni to lo nan Jerusalem kul chu idin le ang uti tu Nehemia nge kha keima nia cheu hian zongila thu le thil ti azir tu po kan ni tlan angai ani ramin abo chia chuan puipa te anin thak zut chin ti thu pom tu te kan ni ang hian mizo te chuan lal an thlang non tia kan che vela sa khodang betu ten min siata Christian te pathian hi ataka choi moi tu kan ni cheu theina turin tangrualila tongtraila pathianin min mu veka thil iti that chuan lom ilo don lovem ni ti thutiam nen na tha min tho sakcha kin min thlir rengania open letter chu Pu Duhoma kapu amasa in tundin huna hlangkai tu che pathian mingin chibai kapu ka che zoram mi puite hi hlothon na kan kha to awangin keite lul hian open letter karon thon ve ngot mai chi a hei hi ka loina kaushan o anilawa kami mal thanhem ngai na ani ti ka hantar lang ma saboke he thutlom te hi kongni khattala itan le kanram ta na mal som na thlen tu aloni theinan pathianin mal som mol ro se Mizoram Chief Minister inita ti ka shat ruala karil ro ron lang ngal chu US President som parukna Abraham Lincoln kha ani US President ni tura a lo cham na satjia te abeidon du lo zia te atei re zia te a chel zia te kumli chung vel chau President thuthleng lwa si a khovela aming dai ngai to lo tur khople vo in thlenga US President ro pui berte zinga chiartel lani zui reng tura a thona te kha rilruwa arun lang thar wai mai ama dung thulin ikong bum bawin thui le ma se zoram me puin be se na sang tak ne na an thlir na che hi iti hlotlin phot chuan zofa te tan hian be se na kol a eng thar le anga zoram khovela hian iming adai to ngai lo bokang ama ero chu zoramin nangma abe seina de ve ala nei hi iti mi pal vai ero chuan zoram hian be sei tur anei to lawanga innu a mi tha ram mangai tak lo chhuak tur te po Pu Duhoma ang thau kha ani le ang kan ti zel to ang tuma kan ringam to lawanga ima a kan ram lo hrai to tu te zinga khan mi tha le du om tak an om ama ero chu atham khom tu poimo sia mi puin kan hu chiang to hle zoram malam hun hi ikuta avain ngatna sa em abik takin rei taklam chia lo ni to thingtlang kut na thok tu te mira theite hian tlumte thlir takin an thlir chi a ti beidong lul su ang che ti beidon sui tlak an ni to lo an re theina khwa hi a seil tuk to omzenei lawa an tho rimna te a thlona an thlan tui far zo zai te hi omzeneya fartir tu lo ni molang che intiam angin leirim ra tir ngela Abraham Lincoln an sal a chwa zalen ang khan ra be an ni na ta hi chwa zalen tu lo ni molang che herama hian ne chale ri theite mang ang aw rol hian lalai par tlan tu te thinlung afan zo lo fo chin kapu hengmi te ban pha ka hian lo om molang che kapa khan bai se na sang tak nen so thing achinga rim taka thokin quintal za don athar chhuaka cho sa veka lamlian sira ache khom sa diam kha aret achiat lu tuka wangin shalmu mallavin atroi tahum huma thlantuin abo hu nyang nuanga ana tho kor inbel chunga beidong taka athlir vong lai mel kha kamitha a hian ala cham reng chin ladam veni se voina ahlim mel tur hi mu kawan chak tak em ZPM party mi le sa ti hi mijin om mitha le ram mangai tu chiao thlan khom in ni bik hau lawang ro rel na phong in von mai lo awangin mi ko ham deuh anin phum ve chewang ti po ka ring chutiang mi te tak mai chu ikai shwai party ta na ven ngai tak nang le ikai shwai party ti chiri tu le nam thlule thei tu tur cheu an ni nge yang tlin le politics khel lawa party aya ramma khwangai jok tu chief minister loni molang che tin tunma achangin hial rual lovin Mizoram chimlam hian lam chia aloa kan mit nge in kan hmuni thleibiak nei lo lam chia biak nei lo chief minister loni molang che ram siam chetak tak tur chuan isut tur zoza hi acha hle a ram in rel bol na peng shanga hian siam that tur li rin amwak trai che ani bere kapu
zoram mi puiten be se na sang tak ne na an thlir thua pang tak che hian I huai sen to kangem le party mi le sa wale wang indu sakna uchuak lal chung kwa mualkil upa bai alyak phachin te invul chiam chin na te noi bo lawa I thlir liam ve ani vai chuan politician naran thilti theina thalel tlin politics chau khel rammel ma a chau in chwa ve ang chutiang ini pal hlo chuan ikal san ikong thui zia le bumbo zia thlir le tin ipam mai ngotang le Hwai sen taka heng thilten om tak tak te hi nuai bawa nget lung ang maya kan ram ei chetu thlaibik na te himlet na te thamna bol lo te ei ruk na te inwai chimi a maso na khai rwa tak ikal puya mipui sarkar idin tak tak ngam phot chuan do tu che om ma se party mi le sa chan ma la tril ar ma se anni aya tam mi le sa isyam bel zel thodona hlo tur om lo ram ma khwangai tu party politics bal at velo hi kan la tamanya mipam ham zil thel mani masya le mizom thu tak tak kan tam to awangin dikna ne na ram ishwai chuan ngai thailo tu chele do tu che anron chhuak chuk chukang he open letter ka zia mek lai po hian imhalak tumdan mel thar arun langchana mitam takin cheheile mipuin kan thlin lawang antingal nia dikna a idin tlat phut chuan zamia su itan trong train pathian ma a kan loading zelang tin andin hun le ni na awanga politics hwanga an support zong langsar tak tarlan ve po rem lo ho ramve mmc neutral te vote awanga tun din hun hi thleng ta in ni thui viawin alang pastor te po in pathian thu achanga han thlira ram in rel bol na diklaunia kan mu te kan han au pui ve lek po in political party chan big nei tia na taka beilet kan tok ngal zela ikai shwai sarkar hi kan lo thlir ringanga pathian thua tanga thlira fello a om chuan party chan big nei wang ni lo ramveya au chin kan ni miawa wangin ama ang tho khan kon ron au zel don chuta chuan kan phak to ka ama akan lo au ve na te kha ramve na wang zok ani zia party rui chila engkim hu pheriai te khan an che thiam ve to ang chu an be se ang ini lo chuan mipui neutral taka thil thlir tu ramta na be se na de ve vela neya nang le kai shwai party vor chhuak tu te he ram le nam ve mi ani awangin nang ma ani pai thak le na kar phung lian taka an tang le nge yang ato bera chuan iming ange hian zofa te ta na lal du om tak ni nge turin du sakna kalana che zoram hian na sataka hliam tokin atlu cheme ka akai thau tu aliam te tuam dam tu masona mel thar du om tak mu tir tu lo ni ngei turin pathianin mal som chi sela ama chu iding le vaya lo om tlat ro se ramtana irong bol pui reverend Hubbard Rorelia na sailo Mizoram Legislative Assembly efl rochana niriat thlasom pani sangni somni pathum khan Mizoram State Legislative Assembly cham kwana hnuaya sarkar thar chu laklu ani a state kan ni hnuwa CM palina ni turin pulal du oma chu laklu ani state kan ni hnuwa assembly cham riat om to hian cham sari chu cham twana man ani a tam ma saber sang khazakwa somriat pasari cham kha kum khate mo chawa atopa UT kan ni lai khan cham li a om mana cham ni chu chaman mangtwana cham khat chu PC phel awangin in thlan thatani a cham khate ro chu MNF le India Sorkar in rem na lo om chawa state kan ni chhauzuya cham am mangtwan talawani ni som pani thla som pani sang ni som ni pathum atang hian ni som pali thla som pani sang ni som ni pathum thleng o in Mizoram State Legislative Assembly cham kwana seson masaber chu an chudon ta a Mizoram Legislative Assembly chungchang chu ilo soi chaudon ta ila Union Territory lai khan hetiang hi assembly cham omdana ni pakhatna Mizoram Legislative Assembly cham khatna ni som thlanga sangkha zakwa somsari pahnie changa ni som thlanga sangkha zakwa somsari pasari UT hunlai assembly session masaber chu me ni som sangkha zakwa somsari pahni khan neichan ania khati lai khan seat somthum aoma mi pathum chu ruat seat anni Mizo District Council House Khan UT Assembly chuan achom ngalani Speaker masaber chu Dr. H Thansanga ania
Congress ne na Mizo Union anin zom khan speaker ni na aban sana puwai ve nga kha speaker aron ni chun zom ta ani he tram hian bill somthum pariat an pass man he trama an budget ma saber chu crore som pasari point som kwa pahni ani hemi tram hi ni kwa thlanga sang kha zakwa sum sari pasari khan atopa sarkar lai pui chuan in thlan buat seina atan thlasari zet langai turin an soya chumi ma chu puchunga kha caretaker din hunche ri turin an soma puchunga chuan katalo chu ka kolthiang lave ti in heminia an tram top ni hian lieutenant governor SK Chiber ne na banna atheluta kum khate mozet chu Mizoram chu president's rule kan omzuita ani pani na Mizoram Legislative Assembly tram ni na ni som ni pakhat tharuk sang khazakwa som sari pariat atanga ni som thlasom pakhat sang khazakwa som sari pariat PC party kha chiang takin anchaka seat somthum oma khan seat somni pathum zet anla ani brigadier ti sailo kha chief minister ani a puthang ridema speaker ani a thlanga nuwa atlule tamai ani ni som pakhat thla som pakhat sang khazakwa som sari pariat atangin Mizoram chu achum ni na atan president rule kan lo omle ta ani pathumna Mizoram Legislative Assembly cham thumna niriat thlanga sang khazakwa som sari pakwa atanga ni thum thlanga sang khazakwa som riat pali PC party bukin chakna anchang lia speaker chu Dr Kenneth Song liana ani he chama po hian PC sarkar hi an buai lia MLA pali in an chhuasana sarkari ro an kaltlang thei ta thawani palina Mizoram Legislative Assembly chamli na nili thlanga sang khazakwa som riat pali atanga ni som pakwa thlanni sang khazakwa som riat pasari Congress party in sarkar na ansiam ta a Dr H Thansanga chu speaker anile a pulal than hola chu chief minister ani MNF lokirnen khan tharuk chung sarkar in trom an siama pulal denga kha chief minister anita a Rajiv Gandhi norna awangin deputy chief minister achel zuive bokani ni somni thlanni sang khazakwa somriat pasari khan Mizoram chu the Mizoram State Act 1986 Act 34 of 1986 mangin state ta hlan kai ani a state kan ni nu a Mizoram Legislative Assembly cham omdan chu hetiang hi ani pakhatna Mizoram State Legislative Assembly pakhatna ni somni thlanni sang khazakwa somriat pasari achanga ni ruk thakwa sang khazakwa somriat pariat ni som paruk thlanni sang khazakwa somriat paruka State Assembly election masaber chu nei ani a MNF party in na anchanga pulal denga chu chief minister ani a puje thangwa ma chu speaker ani he trama hian MNF MLA pakwa in MNFD andina MNF legislature party aphelta ka wangin adam rei talo hetia sarkar atluk ta ka wang hian ni sari thakwa sang khazakwa somriat paruka tangin Mizoram chu president rule kan omle ta ani he trama an budget ma saber state kan ni nuwa budget ma saber chu RS 229.36 crore ani ande relo hle na a bill som pathum lai an pass man he chama hian official resolution pakhat chu chief minister pulal dengan apuluta India ram in pum khatna le in unaw na atana in pethar turin mi puite asoma Mahatma Gandhi hawa zalen na anlo swal to na za na chibai buk na hlanna resolution ani ti na ani panhi na Mizoram State Legislative Assembly panhi na ni somni pali thakhat sang khazakwa somriat pakwa tanga ni ruk thlasom pani sang khazakwa somkwa pathum Congress in sarkar na ansiama puhi phei chu speaker ani a kum khatemo nuwa Rajya Sabha MP ni tura akalta ka wangin purau kam lawa chu speaker ta na thlan ani pathumna Mizoram Legislative Assembly ni sari thlasom pani sang khazakwa somkwa pathuma changa ni khat thlasom pani sang khazakwa somkwa pariat pathumna Congress bukin sarkar na ansiam lia heta hian Congress le JD tangdunin sarkar na ansiam ani atum ni na tan puwai wenga chu assembly speaker ani a Dr H Thansanga le puhi pheitinen speaker trum ni omchun anni a puwai wenga hi UT le state assembly speaker ni kop thei omchun alani hemi drama an resolution pakhat beng ver deuh mai chu kumsa khazakwa somkwa pasari a chimtui pui district
Lunglei district le Aizawl district mun chen khata bu thar achiat lu tuka wangin mi pui anmang ang ema tuna hian eitur nei lo bashalaya chung ko buai an tam hle a chu wang chuan chim tuipui district Lunglei district le Aizawl district a tram te chom dol na hna sarkarin ngor le zwalin tan la ro se ti ani puti shanglu ta putlu ani a anpom nge hi nisom pasari thanni sang khazakwa somkwa pariya ta tanga nisom ni pathum thathum sang khazakwa somkwa pariyat se sona anpomani hemi ma kum hian nisom pakhat thathum sang khazakwa somkwa pasari atanga nisom ni pakhat thathum sang khazakwa somkwa pasari se sona puef mal soman Mizorama corruption about henan Prevention of Corruption Act 1988 hi ataka mangthwai turin sarkarin malaro se ti apuluta hi an pumbok palina Mizoram Legislative Assembly niriat thlasom panhi sang khazakwa somkwa pariata tanga ni sompali thlasom panhi sang ni pathum palina MNF le MPC tang kopin sarkarna ansiama anua MNF yan malin sarkarna ansiam zuita ani pu arlal oya chu speaker ani pangana Mizoram Legislative Assembly pangana ni sompanga thlasom panhi sang ni pathuma tanga niriat thlasom panhi sang ni pariat MNF bokin sarkarna ansiama pulal sam liana speaker ani a hemichama hian speaker hian khatilaya chief minister Puzoram thanga kha isoi tur kha isoi maidon nya ti in thildang asoi kwal deu chu akhaka alar pha hle ani parukna Mizoram Legislative Assembly parukna nisom paruk thlasom panhi sang ni pariata tanga nisom pathum thlasom panhi sang ni som pathum Congress in sarkarna anlalia ne takin anchaka pu aromo ye chu Assembly speaker ani pasari na Mizoram Legislative Assembly pasari na nisom paruk thlasom panhi sang ni som pathuma changa nisom pakhat thlasom panhi sang ni pariat Congress in sarkarna ansiama puhi phei chu speaker anilea tumni speaker atana thlan chwa pathum jinga atelveta ani pariatna Mizoram Legislative Assembly pariatna nisom panhi thlasom panhi sang ni som pariat atanga niriat thlasom panhi sang ni som pariat MNF in sarkarna ansiama pulalrin lian sailo chu speaker ani MLA in bana oma chu Mizoram political history ya ahma saberani State Legislative Assembly a hian committee poimo taktaka oma heta hian MLA te hi member ani committee te chu aming chauhan soila Business Advisory Committee Committee on Local Fund Accounts Committee on Public Undertakings Committee on Estimates Public Accounts Committee Rules Committee Library Committee House Committee Ethics Committee Committee on Subordinate Legislations Committee on Petitions Committee on Paper Laid on Table Committee on Government Assurances Committee of Privilege Budget Committee Assembly Subject Committees Eheng committee te hi committee poimo tak ni in thunei na sang tak an nei hloma committee hian ati tur ati takzet chuan kanram hoi her thak theina khopti theile ti tur an ne ni Assembly session chungchang hi hansoi chunzom ta ila atlang puin session lai hian inrin ni ti lo chu ni tin jingdar som le chan ve changa chunhudar khatle chunhudar ni atanga tlaidar li PM inkara thutur an ni a atul dana zirin speaker in thuthun chungdar kar hi apot toyen ati sei theni in thlan pui zo nu a session ma sabera emo kumthar session ma bera achan nia hian India dan pui article za sumsari parukna soi angin governor in house a thu asoi china heta athu soi hi member ten chai zuile photchin turani assembly truth hei tur hian kai shwai tu tiamin munlia thena mun khat ani turani a Mizorama chuan speaker tiamin mi som antling turani ti nani chu Assembly tran achanga darkar khatchung hi zona le chan na huna tan man turani a zona hi chini awm china a chan dan ain anglo chin state Christian ti le unstate Christian ti hi kan chin ome state zona hi chu ka a chan turani a unstate zona ero zia ka chan turani state zona panga aya tam hi member pakhatin ni khata chana tana zo oi anilo ka a chan tura zo na hi chan hun chung tura bituk chunga chan ani lo chuan assembly ziak tu in ni thum chungin a chan na hi ziakin apetur ani a assembly proceedings sa zialu tur ani ang
zona chana atanga mi puita na sha turle mi pui kai hnoi thupoi mo a chuan speaker in chumi soi ho na hun chu darkar chanve a hong le thei zona le chana hun ba ka member te ti thei poi mo tak chu mi pui kai hnoi thupoi mo alo omin soi ho turin member tu pu in house a apulu theya hemi soi chwa tum tu member chuan ziakin assembly secretary he na athlen masa turani speaker in alo pom chuan soi ho thei ani ang mi pui van tlang hong na tak thil hlo omemo malak wat ngai le thil danglang sarlian tak a chuan calling attention motion anti mangin member 10 house a an soi chhuak thei boka speaker phalna nei masa in member in a soi chhuak thei ani thil dang poimo tak tak po atam maya hemi ba ka poimo dang chu bil soi ho na hi ani hei hi chu kan she thiam tlang pui ome assembly rule of procedure and conduct of business in financial business ati mai mi puinol puin budget soi ho na ba khi chu bil dang soi ho na hi atam lo thin khop mai MLA te hi thil ti na sang house chunge mo house po na thil ti pui then khatia le an mi mal om dan tur shim kai shwaina court of conduct nei thlap an ni a chu an bo chia chuan shem thei an ni heng anom dan tur khosak dan tur invon dan tur hi ziakin a om thlapa mi pui van tlang huwa za om takin a om turani ti zong nen a in ziaka helai mun han tar lan mai sen chi anilo in thunun na thatak an neya MLA tia tana moilo an ti chuan shem thei an ni ti na ani ber mai chu an nun dan tur le invon dan tura an nun lawa an invon lo chuan shem na chi sang om thlap mang hian shem an ni mai don ani kanram le nam ma so na zel na atan hian assembly house hi apoi mo a MLA thale thalote na po MLA chuan legislator ani na anga anna tho enge house chunga enge ati in asoya house committee a engthangi a tho tiang te hi ate na poimo ber ani turani assembly chut khom hi live telecast aloni ta a YouTube pachang chenin kan enin kan ngai thlato a kan MLA te chunga mi pui mit afuna sale zwal tela MLA te po tunma zong aya anchan le zwal angai to ome hetiang hian kanram politics le assembly session te kan thlir thiam le zwal na ani be seyin thil then khat ka hanjiak chuak vele ani e